Hello guys, no to no pai kaham from kam tu channel ke tini bob dol ke chung nai leina tini kan ro no saye khari nai company ba phathar hakchal ro thang ha singke bui bui mani bro chaya de ongni thang aboni topic no tu se tini an ro no bo video saye khari ni chung nai mke bangma bro ro ni comments company o thane ro le bro chaya ake company phathar hakchal ro thang ha singke bro chaya ong pai thangu nye bangma bro lai thanai video ro comments khanai tongo ake aboni khoi pi phono Bangma bro ni chongmung parawo tongnai ba treje phathar hakchalo baikho yakha ungi tonero ni chongmung phono bono bangye tongo phathar hakchalo tha singke bro chayang pe thango bro borong pe thango ye kyabuni ba pandawom tinyo nauni dal chongmung ma ake noni dal sapi mungma aborono clear khyone ni ba pandawo ba srai ke sirone ni ba pandaw khiye tini bo video je anim jimodeyo nawi sisa sakho ye share khenim chupio kabun bo pandonaro video no rai samonjing katho yanjara naye tonde aba sinkenaro kahama ke je manosa naye naro mchimai nai ke phadi tawocho video no rai salaigrana je tini ni topic saleinima mkhe naidi company o hasingke bole jongjoto company ni meaning twa abonoska mchini naw company let man bo ye khusaya abonoska chong mchini naw aryake company thangke brok borongu mamani kauma babuni chungmungono sokhoinai company o hasingke tinio naidi company le jethin jagao se company tongo purthim bimanao se company bai thangye tongo government is like for company means ma private sector o tongo nke government o hasingke sarkar abuni sector o tongo government sector o tongo nke jethin jagao pho chungnai naidi Government is like your job ba samung remaining for private sector se bangu private job se bangu ake ha ni bruk no ba purthim ni bruk no palo ye tongnai samung ri ye palo ye tongnai for private job se bangkok na yema chung nke tawchini india ni phatharo tha singke tre jagawang ha singke tre be ni hak toro ha singke tre be ni country ha singke government jobs like your company private sector se aboro se samung khenai ake kaham salary talbi lai samung tangi tone ropno tong okay abodi chini india ofo government job for hamya mani kauya hamu obviously ma hamya pini sarkar job hamu sarkar ni samung hamu arpho bro ro bangmos ni sarkar ro palo paimeya lekha pora pore painai bro su no sarkar ro samung ya phairi meya khaboni bo pandawono lekha pora tong phie phono nung lekha pora pore pai phono bro nu sole samung tangchani naung asingke nung maya ma samung le marom nai government on tho private sector on tho nke aboni ba pandaw se private job of ha singke abono company ma phai private job la ne asingke bro ma phai nai company ma phai nai no nung je ja samung patani company ma phai nai nke aboni ba pandaw se lekha pora krung pai tongpho pore thok pai tongpho snung thok pai tongpho samung mayang ke government job no khatungo jotono permanent job tre mahamoha ake rutuni nangya nkarpo sisa difference sai tharinim chupio government job by private job ni difference nkaboke naide government job ha singke nong waihani ni mungo chakri mai tha singke nini lifetime ba permanent nong abo job khe chamayo nkabo moha sisa secure umpio government job ke himba private job hoke aria nini contract basis pong mayo ake no company ni ke ha permanent employee phono mayo private job pho are himpo asuhu secure kroi private job oke no khatung ya hasingke nokha bosini thamnim singapore no ruku hi mayo ake nokha borsa nim singapore no slide mayo abudi ki private job oke bo moha secure kroi ongo himbar pho abo kheni pho ari man le khemaya private job for company in Singapore ke ha rules and regulation ye tong abo rules and regulation no abono buimaya abon do no samutaya singke se no rukhya nei mani brown te po achar tung nai are khele no rukhu maya inke ta boro government job secure umi ye samo bo fo arno no sarkar chakri ma ye ni jem chumodi ke tonga singke no fo rukhya nei klai ma sing no jesa officer torpon tondi no rukho nei no rukhya nei klai ma sing abo dekhe mi salaitha singke difference le bahatuisi asuhu krui inke government job oke salary ma kumai mo phono puila ra sadriyo asuhu bangmaya
sisa rang bai sisa ya go sing bai phono samung ma tang inke private job ke aria nini skill to hasingke nini experience to hasingke no government job no kha borsi kholphe chi tang soi to na bai ba ha direct nung tak taw ha ifo nung khosa yala nang mayu nung aboni ya go sing mai mayu private job ke nini qualification ake nini degree no naiya nini skills by ake nini experience abono se nayo maumoni ba ye private job ke nini skill nini experience ake nini confidence no nai ke boro ke ha chung sithai ma tongo private job means company nungno samongo la hasingke nungno samongo cho nai mo ise company le nungno hire ke ba nungno employee law nke aboro nim senior nung lekhale krungma nongkna nung ja degree phono toi phaikna are info ninthyo se moha simo kroi ninthyo se moha knowledge kroi moha experience kroi ninthi confidence kroi ta singke nungno company le samu bona mamingke tawa for example angke keha company background ha ake nungno ke buke ha ang aini company o samu tari nai ba aini samu chok nai mo enuna ang hire la nai ba nuna ang brok la nai nke aba nuna a sa ye brok la thiyo nung sai ni samung ba ye moha phu chu ya ta singke nuna mani la nai ba bono se chom chi thaile nuna ang samu la mo le no talwi ang rang ri ye nuna ke ha employee ke ti mo le aini samung chok nai aini business trade tor mai nai nauni manpower nauni nang krumoni logi yo aini business bu kham nai aini company butre mung ka hamung mai nai bono asa yese nungno le ke ha employee law inkha bo jaga nung se ma chu ya brung ta singke nunot mani company khatung nai nunot mani angla nai ke bodi ke se phai phiu inkha bo ni khoi phie fo degree to mo bai se nung le kharu mo bai ma chau se nungna hire la ne ha singke portin bile hakchal masko india sio pole kha krungbe thek bang se degree pai to naik mak ma pai to nai role brawlar se lafa boria hire ke boria degree tei phaide se degree certificate tei phaide no nai company asa so salary ri nai ye degree ma chau bai se sam chu mo ta singke himba abu de ye private job abu de ke mai ye private job la na singke nini nang ye mon ko ya degree bu nango ake lekha pora obviously nang nung private bo thani sokar bo thani naw ke private bo ketre ta sa extra edition naw abo ket mai ke nini degree to mon logi yo nini tre extra course naw extra degree naw abo ko ngi hasingke nungno samungo lekha pora to bo samung chu ya hindi si ke bo kyong ha private by government wo sisa difference sisa fair lai mo abo no sisa sak nai mo kita ke main topic of haina boi somani de company phatar hakchalo tha singke bruk chayang pe thang buitalis nali ja kehani bi no nai choria tre kan bruino nai choria budi tumung hamya chamung hamya budi ke ong layo aro cho no drugs sawot matma kheyo joto so je no ni cho ni ma pa no chong pai hane inke ta oboro sale ne rana company le nungno se palo ito nungle no orang ko pucha kaya chu yamon ba pa na ose samung no ma yamon ba pa na ose nini hati yo samung tang cha na im serma yamon ba pa na ose sarkar ni job ponto sarkar sector ponto private sector ponto samung tang cha the krimon ba pa na ose nungle bukto yo private job mai no bukto yo company tong abor tu yenung no ni bai ko biu ba chungjo to no ni bai ko biu himba aboro thangye akol ka hambai hamyang ni male abole nini akol lo setong nini tingyo setong no ano sa negradi company na chaya hinike breki chaya hinai company nimsyo bangma discipline tongo bangma rules and regulations namu moto aboni duyo se samung tanglaye joto abo company no abo business no toriye tui chalayo ake bagra pho abo beju thangi tong inke abo company nimsyo le nongno buitale unema akinno buitala unema nongno aro cho ngle tongdi drug saya ke borja tuni abole phungo ya inke abo company msiyo nini samung tangkai jaga nini office msiyo sa abo jama samung phro ya ta singke aboni phatharo no boitali den boitala den tongha aro cho nung de bimbe bulai tongha tre kan ni bi no nai chora den tongha abole nini personal matters abole nini akolo se tong abole company wele moha la leri lai krui bono cho strike kem chini naw nini akol buima krui ha singke
company batma nung no opo toni sa parawo tongpo nini akole chaya bro no sule tong kamnas tong lan le thekrau si tong hame manos tong nile srahan nim sios tong lami bang mas tong ko lami himba kya discipline nos tong lan ya se ke sal bang manang ye thong sal bang ma sauta ebo soye discipline no thir ki la nang ma yama bro bang ma tong purthim bi aremi discipline level thanang thok mo se discipline to asing ke nung sa discipline to asing ke nung bang ma bis kamotre nini hawa kamayu nung sa uphono tongye tong thoma ke tong mayu abon ba pando discipline chung betha important ke ye ya chau ni no nung je thin jaga tong pho nini discipline kre hasing ke nini tong mul ma thir kre hasing ke nung la ba ko slaya yo aka boni khui pie pho company no chaya ini ke nung no samu tagriyo ramriya buto ke ke to ke se chaya pho impi ke chung si sam chang pi kamne himba pho ngi nung no je agreement no salai modi no joto sinai company ke private job join khanis kawo bangma process to ska interview la ni confidence ni experience not na simoro moto ni ma qualification to abo joto suro no check ke pemon yago sinno ke employee ya chau ye layo ke agreement paper to phio company bai naro je official samo join khimya singke sinai restaurant rok makma rok abo dimawa samu tangni mani khoye sisa official samo hane rok ke siu chung private job join khimi impon chung bangma rules and regulation accept khese company bai ka agreement only yese chung joto abo company join khi company le nuno talbi sahari nai nini violate majora wo safety tongphi ake company le nin khielet majora responsible tuiphi abo joto surono chung paper wo sign lai yese nini signature ma pa only pai agreement sign jai khong le pai po se no join khio nung ar po se ke hani aro company ni ke hanu employee omayu nke abo agreement paper se pa sio pai mo to nung no talha ne asu ho wa ang hire la ha nung ai employee ke ha kom tal thui pa ye aso salo nung no ang payment ri nai nini ya go sein dam ri nai abo joto su sayo pai mo ne go se ke ha jono employee la yo nka abo dino je company agreement khemo dino company phone no tal pa ye abo salso pa singke nini account no bro gre ke yara stawiri nke baso joto su kahama ki process ho ye to ase ke nong break ki company no hamya ne tawonaro chongye nai ni company le chayau ya nong bro nu su se chayau iskolo ke ha student hamyang ke iskol no mung hamya saw himodi student hamya rom bole school le kaham le kung khau ya thiko ko sem abodi se school by company asu ho phelai mo kri asu hak chalai iskolo ke nong le khas nong phoni jora abo ke ni education ni student life ongha himba company o khebo nung snung pai ye jai pai pho tangi cha phai mo samo abo ke hani ni ke ha professional life nke boni ba pandaw se chung company o jesa hak chalo thang tum pho company le jayang ya himba bro nu su se jayang company o no aro cho nung de akheun tong de buitale on de ma on de mun no phung bu tinya ya ke abo de ma discipline bun no phung ya ke nung no salbe talbu nung no salbi je samu tamun no rang ko pu chai ro ya bon te ya ke company nung ma blame ke nai arami joto takum khurono ke ha kaukchai ni chumole abo joto su mung hamya khemole nini akol se nung akol chai ha singke company ya je thing po tongdi bo puthim bi nim sinyo je thi hapsu ha jaga po tongdi nini akole nung slai ya singke bo nong nai nung akol hamke puthim bi manong se ka hamsi arami akol hamyaung ke nosing ko pho sasa ni discipline kre hasing ke abon nosing khole betha ke ye nai thoyam changyang ake kau pu bang layu sem abodi se company thangke mung hamya ongo bro chayaro se company thong ye samo mani mji mung mani kaut maro pho bodi ke se phayu aremi tinini video bari ke lawi thano na yema chung ke basu kau sai no naro break em chi hak ma ha joto su naro tola comment so ano sirdi no ditre kau tiro rim chumro ta se ke chung tinile baso na pairi grana no joto video no rai samon ching ka thoyan jaro nai tumon bapanda no joto no khakchang